سڵاوتان لێبێ هاوڕێیان ئەم کاتتان باش ئەوڕۆکە لەسەر هەڵبژاردنەکانی ئێران قسە دەکەین. سلااو ڕێز تەماش شەڤان و بینەرێن هێژە ئیرۆ ئەم لەسەر هەڵبژاردنە ئیرانی داخفن بێگومان ئارمان ژوێ یەکێ دووبارەکردنا ئاگاهیان نینە ئارمان شڕۆڤەکردنا. ئەم کاتتان باش هاوڕێیان ئەوڕۆکە لەسەر هەڵبژاردنەکانی ئێران قسە دەکەین و ئامانجمان لێرەدا بە تەنیا گەیاندنی زانیاری نییە باڵکو هەڵسەنگاندنێکی تایبەت و جیاوازترە لە دەرەوەی قوتیە ڕەشەکە وەکو هەموو جارێک هەڵسەنگاندنێک دەکەین. تکایە هاوڕەیەک بۆم بنووسێ و دیارە جارێ خەڵک کۆ نەبووتەوە پێشتر ڕێکلامیشم بۆ نەکردبوو لە کەرەماخۆ ئەگەر دەنگی من تێت شتێکی بنویسن تکایە هاوڕێیان ئەگەر دەنگم دێ شتێکم بۆ بنووسن بە بزانم لەسەر کام کەناڵ ئەو پەخشە ئێستاکە هەیە هاوڕێیان تکایە ببورن بە تەکید بکەمەوە بزانم هەیە ئێستاکە لەسەر یوتوب هەیە لەسەر کەناڵی فێسبووکی هیوە خۆشناودا تەماشا بکەین بزانین لایف هەیە یان نە. بەڵێ لەوێشەوە هەیە. ئەم کاتتان باش هاوڕێیان تکایە ئەگەر دەنگم دێ شتێکم بۆ بنووسن دەنگ باشەم گەلەک سوپاس حتاکو هەواڵ و هاوڕێیان کۆ دەبنەوە هەندێک باس لە سەرەتای هەڵبژاردنەکانی ئێران دەکەین بەڵام پێم سەیرە بۆ ژمارەی هاوڕێیان ئێستاکە زۆر کەمە لەو لایفەدا. ئایا کێشەیەکی ئینتەرنێت هەیە یان ناتکایە ئەو هاوڕێیانەی دێنە سەرخەت تکایە هەوڵ بدەن بەرنامەکە شێر بکەن و بڵای بکەنەوە و لایک بکەن لەسەر یوتوب و لەسەر فێسبوک بۆ ئەوەی دەست بە بابەتەکە بکەین. سڵاو و ڕێز ئیرۆ ئەس هەوڵ دەدەم بە ئاواییەکی کورمانجی و سۆرانی هەنێکی تێکەڵ داکو هەردوو ئالیفام بکەن لەسەر هەڵبژاردنە ئیرانێ ئەم باخفن لە کەرەماخۆ هەواڵین و لەسەر خەتێنە هەوڵ بدەن لایک بکەن هەوڵ بدەن شێر بکەن هەوڵ بدەن کۆمنتێکی بنویسن داکو زێدەتر خەڵک ببینێ و ئەم لەسەر vê مژارێ هەنێکی نەپڕ درێژ و نەپڕ کورت بە ئاوایەکی تێر و تەسەل لەسەر هەڵبژاردنە بهورتی یا ئیرانێ باخفن. ئارمانج دەوێ بەرنامەیەدا نەئەوە کو ئەس ئاگاهیان و هاتنە ڕاگەهاندن دووبارە بکەم لێ ئارمانج ئەوە کو ئەم هەنێک هەڵسەنگاندنێن جودا و نو بکەن. هەروەکی هون دەزانن هەڵبژاردن لە چەند ڕۆژ بەریان نەها یعنی 4 ڕۆژ بەریان نەها هاتن ئەنجامداین و ئەو هەڵبژاردن خولە 12هەمین یا پەرلەمانە ئیرانێ بوو خولە 6هەمین یا ئەنجومەنە پسپۆرێن ڕێبەریە ئیرانێ بوو و لە پارێزگەهان هات ڕاگەهاندن لە پارێزگەهێن کوردستانێدا هێژمارە کورسیا کوردان 32 زێدەتر بوو لە هەنێک جیانجی هەنێک کورسی هێژی نەهاتنە یەک ئالی کردن لە بەگشتی لە 31 پارێزگەهێن ئیرانێدا هەڵبژاردن هات ئەنجامداین و ئەو دەوێ هەڵبژاردنێدا لە 6 بنگەهێن هەڵبژاردنێ ینی دەنگ هاتنداین پەرلەمانە ئیرانێ لە 290 کورسیان پێکتێ و 15,200 کەس خوا بەربژێر خوا کاندید کردبوون. ئەنجومەنێ شارەزایانی ئانجی پسپۆرێن ڕێبەریە ئیرانێژی 88 ئەندامێوان هەنا
کو 144 کەس خوا بۆ ji bo vê postê هەڵبژاردنە ریفۆرم خوازên ئیرانê ew هەڵبژاردن protesto û baykotkirin û di heman demê de partiyên opozîsyon jî yanî ê ku di nava sîstemê danîne hem Kurd û hem Faris û hem yên din wan jî baykotkirin tiştê ku herê zêde balama kişand ew bû ku rêjeya hەڵbژardinê pir kêm e li sedî 42 ye û bi taybetî jî li bajarê Tehranê de rêjeya hەڵbژardinê li sedî 26 bû ew jî rêjeyekî pir kêm e loma jî guman nîne ku rejêma Îranê dixwast li rêka vê hەڵbژardinê de meşruiyetê xwe qazanc bike û ya duwemîn jî ev hەڵbژardin di demekî de tê encamdayîn ku Îran li herêmê de tehedayên mezin dike şerê hevpeymanên Îranê pir germ û gur e bi Emerîka û Brîtanyayê re bi İsraîlê re di nav wan de Hizbullah, Hemas û milîsên Iraqê milîsên girêdayî Îranê li Sûriyeyê û dewleta Yemenê bi giştî ne tenê Husî di nava vî şerî de ne di heman demê de Îran di salê bihurtî de hevpeymaniya xwe ya stratejîk bi Çîn û Rûsyayê re pir pêşxist û kete nav civak û rêxistina Şengayî ku di warê aborî de mirov dikare bêje ev ambargoya ku an jî abloqeya aborî ku li ser Îranê heye dikare hinekî sivik bike. Di wê demê de hەڵbژardin hat encamdayîn û bibûrînin di heman demê de Îran sala bihurtî serhildanekî pir mezin bi xwe de dît serhildan û şorişa jîna emînî bû. Di wê demê de mirov lê dinere ji aliyekî wek me got rîform xwaz û partiyên siyasî ev yek baykot kirin lê li Kurdistana Îranê de tabloyekî pir cudatir derdikeve. Yani li Kurmaş li parêzgeha Sinê tenê rêjeya beşdarbûnê li sedî 32 pir kêm e lê li parêzgeha Urmiyê li seda 48 heta 5 û li Kurmaşanê li seda 42 û li parêzgeha Loristanê li sedî 47 heta 48 û li parêzgeha Urmiyê de Kurdên ku karî bûn di hەڵbژardinê de serkeftin bidest bîne hejmara wan bûye heft. Yani ev yekane pir giringin di nava kesên ku baykot kirine kesên fîgurên bihêz hene Ahmedî Nejad, Xameneî û Ahmed Xumeynî yani kurê damezrênera Komarê İslamî Îranê kurê Xumeynî Ahmed Xumeynî di heman demê de ku skalayê wî li ser sîstemê de hene û di nava Wezareta Kulturî ya Îranê de gelek amar û ankêt hatin encamdayîn di wir de li seda 33 û zêdetir xelek dixwaze sîstemekî em bêjin sîkular an jî dezgehên siyasî û dezgehên ayînî dezgehên dînî ji hevdû bên cuda kirin. Ev bi kurtasî agahiyên ku me dixwast li ser hەڵbژardinê em parve bikin û em niha diçin nava travmaya Kurdistanê ku pir giring e ez niha wêneyekî nîşanî we bidim lê binar. Di malperekî de ku çepin û kesên bi agah tê de hene di wir de çi nivîsandine li ser ew xanima ku ew xanima jin ku bûye endamê perlemanê çi hatiye nivîsandin. Li kelekê fotoğrafê wî de resmê wî de yekem jinê Kurd dibête endamê perlemanê Îran li serê yekemîn jine Caşî Rojhilat diyarî kira. Yani
ئەڤیەک چ نیشان دەدا؟ نیشان دەدا کو ئاستێ کوردان ئاستێ فکرکردنا کوردان دەچە ڕەوشەکیدایە. یعنی ئەو کەسێن کو ئەو تشت نویساندنە دە هەمان دەمێدا گەلک جارنا مەدیتە پشگیریە لە هەدەپێ دەکردن، پشگیریە لە بزاڤە سیاسی لە کوردستانە تورکیایە دەکردن و لێنەها تو لێ دنەری مرۆڤ جودابوونێکی دەناوبەرە تورکیا و ئیرانێدا نابینێ. یعنی لە ئیرانێژی تو پێی هەڵبژاردن لە گۆڕی دەستورە ئیرانی لە گۆڕی سیستەمە ئیرانی تو بەشداری هەڵبژاردنێ دەکەی. لە تورکیاژی کوردێک ئانجی تورکێک ئانجی عەرەبێک خوا کاندید بکە خوا بپاڵێوە و دەنگ بینێ بە هەمان ڕەنگی لە گۆڕی دەستورە بنگەهینیا تورکیایە و سوند بە دەستورە بنگەهینیا تورکیای دخوا. لەوێ دەرێ پرسیارێکی کو ئەم بکەن گەلۆ و بەرێ پشگیری لە هەدە پێدی کرد لە گۆڕیوە گەرۆ لەیلا زاناژی جاش بوو، فیدان یوکسەڵداغژی جاش بوو، سڵاحەدین دەمیرتاژی جاش بوو. یعنی وانە پرسیارن گەرەک بێن جوابداین. ئەو نزیک بوونن پارتیەن سیاسی کلاسیک یا نەتەوەیی دەبن، ئانجی نزیک بوونن پارتیەن سیاسی کلاسیک یا چەپگەر دەبن، ئانجی کەسایەتیەن چەپگەر دەبن لەسەر بنگەها مارکسیستە کێڤن کلاسیک و مەتریالیزمە حشک دەڤیواریدا بڕیاران دەدەن و خانمەک و هاتی هەڵبژاردن بە دەنگێ کوردان دکەن جاش و ئەو بەخۆ لە ور لە ئیرانێ نەوجودیەتە کێوان هەیە نەدیکارن کارێکژی بکەن. باشە هون نەکارن ڕژێمە ئیرانی بگۆڕین. هات نیشانداین دەسەر هەڵدانە ژینە ئەمینیدا یعنی هەر کار هاتکردن خەڵک بە مەهان ماڵە خۆتەرێک کرد هاتن سەر جادەیان خۆ نیشاندان کردن و دام و دەستگاهیان ڕژێمێ شەوتاندن شار دەرکەت گەلک کەس هاتن لە سێدارەدان گەلک کەس هاتانە هاژی لە زیندانیدان ئەو ڕژێن نەهات گۆڕتن. گاڤە و ئەو ڕژێن نایە گۆڕتن حرەکەتێن چەکداری و غێری چەکداری، حرەکەتێن نەتەوەیی و یەن چەپگەر یەن لە عێراقێ دەبن یەن لە ئەوروپایە دەبن یەن لە مەکەدۆنیایە دەبن دکارن چ بکەن لە ئیرانی؟ یعنی دەوێ دەرێدا مرۆڤ لێ دنەڕێ دەناوبەرە خەڵک و دەناوبەرە پارتیەن ئیرانی بەگشتیدا بە تایبەتیژی کورد جودابوونێکی پڕپڕ عەجایب مەزن هەیە کە ئەم وان جودابوونانە دەستپێکی هەنێکی پۆڵێن بکەن یعنی بکەن پارچە پارچە. حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئیران و کۆمەڵە مرۆڤ لێ دنەڕێ وجودیەتێکی وان لە ئیرانی نینە کارێکی کو ئەو بکەن نەمایە خلاص بوونە یعنی دەوارێ پراکتیکیدا دەوارێ هزریدا نەباندۆرێوان لەسەر خەڵکێ ئیرانی هەیە بە کورد و غەیری ئیرانی نەدکارن دەوارێ فیزیکیدا کارێکی بکەن نەدکارن دەوارێ سیاسی و فکری و عسکەریداژی پێشکەتنێکی جودا بینن هۆلی. دەوێ دەمێدا چ دەکەن دەبێژن گەرەک تشتێک نەبە هەر تشتێک مەشروعدایی نە بە سیستەما ئیرانی یعنی مەشروعدایی نە بە سیستەما ئیرانی لێ تشتێک و دەم پارتیژ دکا وێ دەمێ مەشروعدایی نە بە سیستەما تورکیایە چما لەور بێکردن چما لەور نەیەکردن ئەڤە یادنێ مرۆڤ لێ بنەڕێ پارتیاک و هەری زێدا دەواری فکری نێزیکە و گرێدایە ئەم بێژن حرەکەتە باکووری کوردستانەیە پەژاک چما ئەو یەک پرۆتێستۆ کرد یعنی چما بڕیار ji بۆی گەل نەهێلا چما نەگوت گەل دکارە بڕیار بدا ئەو دزانن بەشداری دکەن ئانجی بەشداری ناکەن ئەم دەست پێشخەریە ژوان ڕادەهێڵن چما تشتێکی وسان نەگوت چما ئەوژی وەک پارتیەندنێ یا ئیرانی یا کوردی گوت ئەم پرۆتێستۆ دکەن ئەف گرێداییە چەند تشتانە ینی پارادۆکسێکی پڕپڕ مەزنە تو پشگیری لە هەدە پێ دیکەی پشگیری لە دەم پارتی دیکەی و دە هەمان دەمێدا هەڵبژاردنێن ئیرانێ بایکۆت دکەی و ئەس باوەڕم نێرینە ئەو کەسێک و ئەو تشت نویساندیا و نویساندیە یەکەمین ژنە جاش لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی هات
دیاریکردن حقارەتێکی وساکردی دە زەهنێ وان داژی تشتێکیە ji بۆی چێ ji بۆی و ئەو کەسێن و تێن هەڵبژاردن نەگرێدایی وان civakە کورد لە ئیرانێ بەڕاستی civakێکی پڕ سیاسیە و civakێکە ku dikare بەڕاستی سیاسەتێژی باش بکە و دەواری فکریدا civakێکی gelekî astêwî ji hemî partiyan pêşketîtir e ji pejake ji Hizbî Demokrat li her du Hizbî Demokratan li her du komelyan û li yên dîtin ku dema referandumê de alayekî İsraîlî bilind dikirin û digotin bijî referandum ew dizanin ew sîstem nayê rûxandin û gava ku sîstem nayê rûxandin tu mecbûrî di nava sîstemê de hebûna xwe biparêze hebûna xwe biparêzê ji bo ku tu hebûna xwe biparêzê divê ku tu çareseriyekî bibînî di nava sîstemê de yanî afirandin pir giring e xulqandin gelek giring e di nava sîstemê de yanî em lê binirin li Îranê de berêda jî tiştên wisa gelek hebûne mînaka herî baş ku herkes dizane îslam e gava ku îslam li rojhilata navîn bilav dibe û pêş dikeve pêşketina îslam û mezinbûna îslam tu kes nekarê pêşiya wî bigire ji bo çi tu kes nekarê pêşiya wî bigire ji bo ku îslam li ser bingeha rêka bazirganiya nû ava dibe beriya îslam de şerekî mezin di navbera Sasanî û Bîzantiyan de heye û her du alî pir diwestin pir bêçare dimînin û her du alî ji xênî xirabeyan tiştekî dinê nakin pir cada rêka hatûçûnê û ji hemû jî girîngtir jiyan û bazirganî ku rojhilata navîn û ew herêma ku şerê Sasanî û Bêzantiyan têda heye rêka bazirganiyê ye rêka pireke di navbera Asya û Ewropayê de li Asyayê li Hindistanê de wê demê kelûpelên bazirganiyê heta li Efrîqayê de kelûpelên bazirganiyê tên Siûdiyayê niha Erebistana niha û li wir de tên Bexdayê û Şamê û diçin Tewrêzê û heta diçe Urmiyê û Yonan û li wir jî diçe Ewropayê ew rêk hatiye pekxistin û gava ku ew rêk ji nû ve tê dîtin û ji nû ve tê avakirin yanî rêka Eden çola Erebistan Bexdad û Şamê li wê derî de îslam çêdibe yanî heger ku rêka bazirganiyê nehat ba dîtin belkî îslama ku hey nebiye û piştî ku îslam horî û xudê û İsraîl û Cibraîl dixe piştxwe zêdetir mezin dibe di warê civakî de jî mezin dibe dikare civak ji xwe nizîk bibe loma îranî nekarin xwe li hemberî we bigirin dibin musulman lê di nava musulman de sîstemekî xwe cuda çêdikin û gava ku sîstemekî xwe cuda çêdikin dixwazin ne tenê sîstemekî xwe cuda çêbikin dixwazin di heman demê de bandora xwe leser hemî îslam bikin yanî tu lê dinerî gelek İranî û Yonanî û heta Yehûdî û kesên xêrî Ereb jî li serdema Emewiyan heta dawiya Abbasiyan de di nava îslam de dixwazin tefsîrên xwe an jî bandora felsefe û têgihiştina xwe berê di nava îslam de bilav bikin طریقتên cuda çêdikin û mektebên cuda çêdikin û bandora xwe bi wî rengî li ser îslam çêdikin bi wî rengî îranî îslam di nava xwe de dihelînin îslam di nava xwe de entegre dikin îslam îraniyan entegre nake îranî îslam di nava xwe de entegre dikin ev berê dema helmeta Eskender jî mirov vê yekê dibîne yanî îran welateke ku li derdorê wî musaiîde amadeya ji bo ku êrij ser wî bên kirin di wê demê de du siyasetê wî
هەبوونە حتانا سیاسەتێکی ڕاستە چەکە لێ سیاسەتاویدن کولتورە لە ڕێکە کولتور بەردەوام دەخوازێ کەسێن و حەملەژی دکەن وانە دەناوخۆدا ئەنتیگرە بکە بە حەلینە کورد لە ئیرانێ بە تایبەتیژی لە هەرێمێن وەکی ورمێ و تورکێن ئەزەری تێدا هەنا و دەناوبەرە تورکێن ئەزەری و کورداندا بەردەوام ناکۆکی هەیە و ئیران گەلک جارناوانە بکارتینێ کوردان vێجارێ بەرەڤاژی دیتنێن پارتیەن سیاسی مۆهرێ خۆ لەوێ هەڵبژارتنێدان یعنی لە دەناوە 12 کورسیان 7 کورسیانی یەک ژوانەژی نەویە سمکوێشکاکە دەناواندا ژن هەیە یعنی ئاv چما گرنگە ji بۆی ku demak û komara îslamî cara yekemîn ava dibe Kurd dijayetiya komarê dikin lê Tirkên Azerî alîgiriya komarê dikin û Îran berdewam Tirkên Azerî li herêma Nexede û Urmiye û Azerbaycan'da dike merkez giringî bi wan dida lê devê domahiyê de guhortinekî wisa çêdibe ku Tirkiye dixwaze ew Tirkên Azerî bikarbîne heta ku diçe di nava Tirkên Azerî de nasyonalîzm netewperistiyekî Tirkî ava dibe û hêrişên Azerbaycan an jî bekaranîna dewlet û cografiyaya Azerbaycan li dijî Îranê tê dîtin û di heman demê de Akadîmiya İsraîlî ez nabêjim Yehûdî lê Akadîmiya İsraîlî li dunyayê de çawa leser herêmê kar dike em vê yekê dibînin leser Kurdan jî kar dike leser Azeriyan jî kar dike leser her kesekî kar dike ku di nava cografiya İslamî û Erebî de dijî Îran jî di nav de Tirkiye jî di nav de ev heqîqeteke yani çi dikin İsraîl ne meşûrê wê yekê ye ku Kurd mafên xwe yî nasname bedest bînin an jî Kurdan ji çewsandinê rizgar bike an jî tiştekî ji bo Kurdan bike lê dixwazî berdewam kartê Kurdan wisa bikarbîne ku kartê Kurd û Türk û ewendinê jî yani Azeriyên Îranê jî wisa bikarbîne ku ji xeynî nasyonalîzm netewperistiya kor rêkek pêşiya rêkek din pêşiya wan nîne hemî rêkan pêşiya wan digire niha kesekî naz dikem meselan çepger bûye çepekî pir tundî marksîst bûye berê dijî İsraîl bûye lê vê domahiyê hatiye li Berlînê dirûne û ketiye nava Akadîmiya Semîtîk akadîmîstên Semîtîk berdewam wî wisa bikartînin ku hemû teoriyên din boşin valane betalin fiştene tenê yek teorî heye ew jî gerek Kurd netewperist bin dewleta xwe çê bikin ji xeynî wê hemî deriyan pêşiya Kurdan digirin lê tu lê dinerî ev yek çi qasî li rojhilata navîn de çê dibe çi qas şert û zirov ji bo wê yekê amade ne heger ku dewletekî Kurdî çêbû ji yanî çi faydeyekî didê Kurdan dewleta Ermêniya jî hê de çi halî de ye em lê dinerin dewleta Kurdan ji wê yekê gelek xiratir dibe ji bo ku rewşa civakî û rewşa partiyên siyasî û mentalîteya Kurdan em dibînin ev siyaseta Akadîmiya Semîtîk leser Tirkên Azerî di vê domahiyê de pir pir zêde ye loma jî Îran bi vê yekê dihesê û Îran wek berê li herêmên Kurdistana Îranê de li bajarên ku Tirkên Azerî û Kurd bi hev rane wek berê mirov lê dinerê piştgirî li Tirkên Azerî nake loma ez dibêjim civaka Kurd li Kurdistana Îranê de berastî gelekî ji partiyên siyasî şiyartir e biaqiltir e û pir baş siyasetê dikin û ev yê kirin firsetek li Urmiyê li 12 kursiyan 7 kursî qazanc kir
ئونەها چەپێن مەژی نەتەوەیەن مەژی دەبێژن جاشێکی دنێ زێدە بوو جاشێک بووە ئەندامێ پەرلەمانە کوردستانی یعنی ئەv دابرانێکی پڕپڕ مەزنە دەناوە عقلیەتە سیاسیە ڕۆشنبیریە کوردی عقلیەتە پارتیان و جڤاکە کوردی وەک من گۆ دەناودا پارتیان هەری کەون ji partiyên herî kevin bigire ku Hizbî Demokratîk Kurdistanê Îranê heta digê partî herîn û ku pejak e. Yani mixabin pejek ku mektebekî pir mezin li piştî ye fikrên ocelan li piştî ye lê di dawiyê de çend tişt hene mirov dikare vane jî biaşkira bîne ser ziman. Yek pejek dixwaze xwe ji bo ئۆپۆزیسیۆنە و محالفەتە ئیرانی بدێ قبول کرد خۆ بدێ قبولکردن ji بۆی ku ew pejak wek partiyekî xarîcî dibînin pejak wek partiyekî îranî partiyekî roj Kurdistana Îranê jî nabînin wek partiyekî xarîcî dibînin pejak dixwaze bêje we çi got bila wisa be hûn çi bêjin em jî wisa dikin ev yek ya dinê ev taybetmendiyekî konservatîv di nava PKK de çi ye ev e ku جۆرێک کۆنسەرڤاتیڤیزم لە ناوە سەرکردایەتیە پەکەکێدا هەیە ئەو ژی ئەوە بەردەوام لێ دەگەڕێن گاڤک و پارتیەکی چێ دکەن گاڤک و گروپێکی ئاوا دکەن گاڤک و ئەنستوتیۆک و ڕێخستنێکی چێ دکەن ئەو ڕێخستن نەشرتنێ سیاسی بی لێ دەگەڕێن کی تێناسکردن کی ji kîjan malbatەیە کی کوڕە ئاغایە کی ئەندامێ بەرێ ئەندامێ فلان پارتی بووە و تێناسکردن و دەوروبەرێوی هەیە وی دیکەن سەرۆکێ وێ پارتیە بەرێ گاڤک و پەژاک چێکردن ژوێ هەمی دنیایە ئەنتەلەکتوێل وەقاسی ئینسانی نو گێنج دەناوە کوردên ئیرانێدا هەنە چوون حاجی ئەحمەدی ڕێزێ من بۆی وی کردن سەرۆکێ پەدەکێ سەرۆکی پەژاکی ku ji bo çi ji bo ku Hacî Ehmedî berê endamê Hizbî Demokratîk Kurdistanê Îran bûye keseke porê wî spî bûye qat û rîbat li xwe dike û ew kirin serokê pejakê li malê wî de carekî ez çûm fotoğrafekî mezin ya Mala Mustafa jî bi dîvar veye fotoğrafê Qazî Muhammed jî tune ye نتنه فوتوغرافی اوجرلا نتنه کمال پیر و مظلوم دوغان فوتوغرافی قاضی محمد جنینه لی فوتوغرافک و رسمکی ملا مصطفی مزن هیا و حاجی احمدی لشونا کو جبوی پجاکی جبوی کردستان ایرانی فکر و فلسفه و سیاستکی نو با افرینی چه دکر لی دناره لتلفزیونان دا کی لدجی گندلیه داخوه کی لدجی ئەم بێژن کارێن نایاسایی داخفێ ئانژی دنویسی لە سەرڤانە راپۆر کۆم دکردن ئەو حقیقەتەکە نەها مەسەلەن کاک سیامەندێ معینی سەرۆکی پەژاکی سیامەندی معینی ئەز ناز دکەم مرۆڤێکی پڕ باشە ژماڵباتێکی قوربانی دەرە و پڕ زەحمەتی دیتە لە زارۆکتیە خوا باڤێ خۆ نەدیتە باوێوی بە کارەساتێکی پڕپڕ مەزن و هاتیە شەهیدکردن ڤانە حەمید دژێ خۆدان و کاک سیامەند بەخۆشی دەناوە کۆمەڵەدا خەباتێکی مەزن کردە و بووە سەرۆکی پەژاکی پرزگرێک دەڤردا چییە پرزگرێک دەڤردا وەک من گوت یعنی پەژە و هەری زێدە دکاری فکر و ڕامان و سیاسەتە استراتیژی یا هەدەپێ ئانجی یا پارتیا دەم تەرجمە بکە لە کوردستانی ئیرانێ لە شووناوێ تو لێ دنەری سیاسەتە پارتیەن دن یەن کلاسیک لە کوردستانە ئیرانێدا بەردەوام دکە یعنی ڕەخنەیە و مرۆڤ بکە ئەوە چۆوە حاجی ئەحمەدی ئەم بێژن دەدەمە حاجی ئەحمەدیدا پەژەک ببوو پۆلیسێ پارتی دیموکراتی کوردستانی عراقی و گەرەک کەسێک بەحسی گەندەڵیە نەکە هەگەر کوتە بتوو بەحسی گەندەڵیە بکەین نەتەوەیە کورد پارچە دەکەی تو زەرەر دەدەی کوردان زەرەر دەکەی خەباتە یەکێتیان نەتەویە کوردان تو گێرە شێوێنی دەما نەهادا مرۆڤ لێ دنەرێ مەسەلەن ئەو ژی بایکۆتکردن
لە شووناک و بێژن بلا کورد بەخوا بفکرن بڕیار بدەن تەجروبەیەن جودا هەنا ڕاستە ڕژێمە ئیرانی ڕژێمەکی غەیری مەشروعە یعنی ئەحمەد خومەینی دەبێژم غەیری مەشروعە ئەحمەدی نەژاد دەبێژێ غەیری مەشروعە پێویست ناکە ئەس ببێژم لێ ji bo ڕژێمە ئەردۆغان ji غەیری مەشروعە لێ کورد خۆ دژینن سیاسەتێ دکەن و دچن پەرلەمانێ گوتنێ خۆ دکەن هەبوو ناخۆ ئیسپات دکەن و گەلک دەستکەفتیان وانژی هەنا یعنی مرۆڤ دکارێ بێژەنەها تورکێن نەها وەک تورکێن 20 ساڵ بەریانەهانە نەخێر تێبیرا من 30 ساڵ بەریانەها گاواک و من دەناوا بزاوا با کوورێ کوردستانی خەباب دکرد تورک دگۆ کورد یۆخ کورد نینە کورد تورکێن وحشینە نهاتنە مەدەنیکردن کار و خەباتێ دەوڵەتە تورکیا ئەوە کو ئەو کوردانە ئەو تورکانە کو ناو لە خۆکردنە کورد ئەموانە مەدەنی بکەن ئەموانە بکەن تورک بەڕاستی ڕووناکبیرن تورک لە سەدی 98 سەد فکری سێ چارێکی وەک بێشک چیوانە هەبوون لێ کێم بوون نەها مرۆڤ لێت نەڕێ بەرەوا ژیڤەیەکەیە یعنی ئەف دەستکەفتێن پڕ مەزنن هەری زێدە پەژاک دکاری بوو ئەو سیاسەتە هەدەب بزاڤە لەگەڵ لە کوردستانە تورکیایدا تەرجمەیە کوردستانە ئیرانی بکە لێ وەک من گوت دەناڤە پەکێکێدا نزیکبوونێکی محافەزەکاری هەیە کو بلا فلان شێخژی ببە سەرۆک فلان ماڵبات ببێ سەرۆک فلان کەسایەتی تێناسکردن گەرەک بێناسکردن ئەم بکەنە سەرۆک و دە هەمان دەمەدا ئەو کەسێک و ئەو دکەن سەرۆک ئەف سیاسەتە خۆی بەرێ دخێ ناوە پەژاکێدا ئەز نابێژم بە زانابوون وسا دکا نا ئەف ئۆتۆماتیکە ji bo ku tu nekarî wane bigorînî û tu stratîjekî te li Rojavayê Kurdistanê nêdanîne pejek û li Kurdistana Iraqê jî tevger nizanim çi wane rêxistinên stratîjîk nîne ji bo PKK ez naxwazim pir behsî PKK bikim min tenê xwast behsa vêyekê bikim ku pejek dikarî bû ew modela ku li Kurdistana Tirkiyeyê de heye tercümeya Kurdistana İranê bike ne pejak ev yek kir ne Hizbî Demokrat ev yek kir kî kir xelek bexwe kir li ku kir bi taybetî jî li Îlam li Kirmaşan li Azerbaycan û li Wirmê ev yek îro em dibînin Kurd dibînin ku nakokî di navbera Azeriyên Türk û dewleta Îranê de heye ew nakokî baş bekar anîn û مرۆڤ دکارێ بێژە بەڕاستی ڕۆڵێکی باش دیتن ئێنەها ڕەوشە ئیرانی بەوێ ڕەنگیە ڕەوشە سیاسەتێ لە کوردستانە ئیرانێژی بەوێ ڕەنگیە ئەو دەولەت بەرڤەکوو دچە بەڕاستی نەها خوێنینە لێ مرۆڤ لێ دنەرێ دەناوە سیستەمە ئیرانێدا پارچەبوونێکی مەزن هەیە درزکەتنە ناوە سیستەمێدا و ئەو سیستەم چۆوە دکارە بێگۆڕتن مرۆڤ نەکارە نەها پێشبینی بکە لێ ئەزوسا تەخمین دەکەم کو دەناوە سیستەمێدا هەوڵدانێک هەیە و هەوڵدانێک هەیە دەناوبەرە هەنێک محافەزەکاران و دەناوبەرە هەنێک ڕیفۆرم خوازاندا و خامینەئی عمری پڕپڕ مەزن بووە نەخۆشە احتیمالێکی پڕپڕ مەزن هەیە دەدەمێ پێشدا بێگۆڕتن و مرۆڤ ژبیر نەکا مەسەلەیە ئابووریژی لە ئیرانی پڕپڕ گرنگە یعنی ئابووری لە ئیرانێدا پشتی شەڕی عێراق و ئیرانێ تەنێکەتێ دەستێ سوپای پاسدارێن ئیرانی دەدەستێ پاسداراندایە ێ باشە ئابووری دەدەستێواندا بە ئەو بە سیاسەتێکی وسە گرتی چاوە دکارن ئەو ئابووریە خوا پێش بخەن ئەوژی جێ پرسیارەیە یعنی ڕژێم دیموکرات دەبە ئانجی ئەوتۆکرات دەبە ئەو نەپزگرێکە وڵاتی چینژی وڵاتێکی ئەوتۆکراتە لێ ئابووریاوی هەیە ئابووریە خۆ دەمەشینێ لە ناوە ئیرانێداژی یعنی هەنێک گوتار و گوت و بێژێن بەوی ڕەنگی هەنە مرۆڤ دکارێ ڤانە ببینێ و یعنی چالاکیەک
هەوڵدانێک هەیە ji بۆی ئیسلامێکی لیبرال ئەv لەسەر سعودیەژی هەیە ئەس هەوڵ دەدەم سبێنا دووز بێ ڕۆژە پێنجشەمێ دە هەمان دەمێدا سەعات هەفتێ ئێوارێدا لەسەر سعودیا بەشە دووەمین پێشکەش بکەم و بەزاراوەیە سۆرانی دەبێ بێگومان لێ تێفامکردن و لە سعودیاژی محەممەد بن سلمان هەمان تشتی دیکە لێ بنەڕ محەممەد بن سلمان شاجوان شاجوانە خۆ پێشکەش کریە و حتا vê derê taziya cil li berdanîna serokê Federasyona Navdewletî ji bo boşayiya asmanê jinek tayîn kiriye serokê karûbar serokê yanî bi wezîrê kar berpirsê kar jineka berpirsê mafê mirovan li Siûdiya li dema Mihemed bin Selman da dîsa jineka yani em nabêjin Siûdiya ancî Mihemed bin Selman azadiya jinê ferahem dike ez wî nabêjim lê dibêjim ew rejêmên girtî yên îslamî çi sunî dibin çi şîî dibin hêdî tên guhortin û motivasyonê wan handanê wan ji bo vê guhortinê ne îdeolojiya abûriya Mihemed bin Selman dixwaze li sala 2020 da dahatên neftê dahata petrolê bike sıfır û dahata غêrî petrol bike 100 trilyon riyal pereyekî pir mezin e û pir giringiyê didê teknolojî û eqlî dest kirt ke bi ku bi Tirkî jî re dibêjin yapay zeka û di heman demê de giringiyê didê meseleya geşt û guzar turizm pir giringiyê didê û niha li Siûdiyê her roj bi hezaran salonên ahengêran û fîstîval û mozexaneyan tên ava kirin bêguman li ciyekî de ku serbestî nebe betarbetî jî serbestiya jinan nebe serbestiya keçan nebe wê demê de turizm nekarin biçin wê derê yani turizmekî Ewropî çima biçe Siûdiyayê ku jin ser û binê wan hemî tiştekî reş li ser wan e mîna baycanê reş e naçin heger ku biçin divê ku li Siûdiya hinekî vekirîbûn bê afirandin li Îranê jî ihtimalekî wisa heye niha muhafezekar reîsî û Xamîneî li pêşiya wî astengin lê wek min got hewildanekî cudatir jî heye di vî warî de gerek mirov vêyekê jî bibîne mirov bi kurtasî ji bo Kurdan dîsan dibêjim li hemû helûmercan da divê siyasetê wî sereke ne ew be heger ku tiştek bo min nebû heger ku min nekarîbû tiştekî bikim li derve bila kes neke her kesekî kirt ez wî bikim caş wekî ku min mînakê wî nîşan da ez dîsan dubare nîşan didem wekî ku li vê malperê de hatiye nivîsandin yekem jine caşî Rojhilat diyarî kira yani berastî eyba berastî şerma siyaset û stratîjiya Kurdan ji bo dewletên wû girtî Tirkiye dibe Îran dibe gerek ev be ku Kurd nevên jînosayd kirin Kurd hebin vêce di nava sîstemê de ne an jî na ev ne giring e gerek tu hebûna xwe hêza xwe biparêzî yani dibe ku ew parlamenter nasnameya îslamî bekarbenin dibe ku Allahu Ekber jî bekarbenin dibe ku Xumeynî jî bekarbenin lê li gorî min ev ne giring e gerek mirov bi çavê îdeolojî û marksîzmî û netewî li vê meseleyê nenere gerek mirov hebûna xwe temîn bike ku hebûna te hêzê te diyar be û di heman demê de ku tu bikarî rêkê xweş nekey li hemberî jînosayd û komkujiyan de siyaseta herî rast ew e berevajiyê siyasetên ku li Kurdistanê de hatine kirin yani qetlu amê Dêrsimê qetlu amê piştî Şêx Seîdê Pîran ya Agirî qetlu amên Helepçe û Enfal
هاتنەکردن vana bereva jîvanê gerek siyaset bêkirin. Heger ku derfetek jî hat holê mîna Iraqan û an jî mîna Iraqa Abdulkerîm Qasîm ya sala 1958 ku şorişekî mezin ava kir û Abdulkerîm Qasîm bixwe kesayetiyek bû ku dikarî bû nûnerayetiya hemî nasnameyên Iraqê bike. Ez bawerim diyawî Sunniye bavêwî Şiîye an jî bereva jî û bixwe jî li Kurdistanê de eskertî kiriye. Ew bixwe dibêje gava ku ez li Kurdistanê bim her roj min li malekî cuda ya Kurdan de nan dixwar. Piranî jî diçû mala cotkare. Abdulkerîm Qasîm tê ser desaladdariyê û Mela Mustefa ji Sîbîryayê vedixwîne Kurdistan Iraqê û 2 milyon Kurd jî li Silêmaniyê û Hewlêrê dewet dike ji bo Bexdayê mesrifê wan jî dike da ku pêşwaziyê li Mela Mustefa bikin. Lê gava ku Abdulkerîm Qasîm şorişa îslah ziraî yani rîformên tarım rîformên kiştûkaliya ziraetê kirin mebestê wî ew bû ku erdekî zêde di destê axeyan dabû. Ew axa ne bixwe dikarîbûn di wê erdê de ziraetê bikin û ne dihêlan kes jî bikî. Ew erd û sevala dime. Abdulkerîm Qasîm digot ji xênî petrolê xurmayê ku dahatê me serekê ye em gerek li rêka germ û co û temate û baycan û sebzayî û mîve jî em gerek dunyayê têr bikin. Em Iraq ne tenê dikin welatekî pîşesaziya petrolê, em dikin welatekî ziraî jî. Loma jî biryar da ku hinek erd ji destê axeyên hemû Iraqê ne tenê Kurd derbînî bide cotkare. Gelo tiştek ji vê yekê baştir heye lê me dît axeyên Kurd rabûn şoriş kirin û navlêkirin şorişa Eylûlê. û îro jî ew şorişa Eylûlê di mêjiyê me de şorişekî pir pîroz e. Kesekî ku rexne bike ew kafir e, ew munafîq e, ew dijî gelê Kurd e, ew beşî ye. Şorişa Eylûl encamê wî çi bû? Ka em li wê binirin. Li encamê de Kurdan Abdulkerîm Qasîm wisa lawaz kirin û de netîcê de Erebên şovenîst yên neteweperist hatin ser desaladdariyê ku Saddam ya wanî herî dawiyê bû. û ew çi kirin? Ew jî çûn bi Îranê re lehev kirin û Mela Mustefa û şoriş firuşt. Baş e. Ev gerek siyaset be an jî siyaseta HDP û ew Kurdên ku li Urmiyê serkeftinekî wisa bedest anîn. Li kerema xwe hûn biryar bidin. Heta bernameyekî dinê û roja pênşemê bi taybetî jî ku li ser Siûdya guhortinên li Siûdya çêdibin me îro behsa Îranê kir roja pênşemê di heman saetê de wek niha yanî saet 19 bi dema Ewropayê em li ser Siûdyayê diaxivin li kerema xwe hewl bidin bînerê mebin. Guhortin li rojhilata navîn birêve ne lê ew guhortin ne ewin ku em dixwazin. Yani însanekî çepger, însanekî komûnîst nekare bibêje heger ku şorişa sosyalîstê Oktober li Îranê nebe hemî caşin. Tiştekî wisa mumkin nîne çêbibe. Rêz û silav.